Halo teman-teman, kembali lagi ke channel MG Toys. Kali ini kita mau berburu apa ya? Ikutin terus yuk video kali ini. Ipin Upin teman-teman. Ada boneka Ipin Upin. Wih, mantep banget ini. Kita kumpulin sini ya teman-teman ya. Kita cari lagi yuk. Di mana ini ya? Di mana ya? Di mana ya? Apa ini teman-teman? Wih, ondel-ondel teman-teman. Ada 2 ondel-ondelnya teman-teman. Kita kumpulin lagi sini ya teman-teman ya. Kita cari lagi yuk. Di mana ya? Ada Pop It Putri Salju teman-teman. Wih, besar sekali. Lucu amat ya. Kita kumpulin lagi sini ya teman-teman ya. Kita cari lagi yuk. Wih. Ada boneka Squid Game teman-teman. Wih, ada boneka Squid Game. Kita kumpulin lagi sini ya teman-teman ya. Kita cari yuk. Wih, apa itu teman-teman? Wih, Pop It SpongeBob teman-teman. Widih, bagus amat. Kita kumpulin lagi sini ya teman ya. Kita kumpulin lagi yuk, cari lagi. Boneka Squid Game lagi teman-teman. Wih, mantap. Kita kumpulin lagi sini ya teman-teman ya. Cari lagi yuk. Kita cari. Wih. Ada Pop It lagi teman-teman. Wow, Hello Kitty. Kita kumpulin lagi sini teman-teman. Kita cari lagi yuk. Widih. Ada boneka Squid Game lagi teman-teman. Wih, keren. Kita kumpulin lagi sini teman-teman. Wah, banyak teman-teman. Kali ini banyak sekali. Yaudah ya teman-teman ya. Dah.